nan Uyakpur Choror Karyesak Payuat nan Wasan Uyakpur and Legislature Pay Labalab Colonia Pohnpei Ranwood Nialam April Isak Pahrek Counter Yakutresa Kono Ranwood we are ran Karyesak Payu and Uyakpur Choror Kalanka Katlamo Kabang Katian and Lolo Oiban Ulian Taiti o Kagitaran one Paronet car and we are Lian Taiti we are Lolo on the Chimata Kita ng lolo da paduan sa karganisan paduan pagi kawasan ng kurba tamat court at sugat kalangan lain court payer makating sa pagmantitong korupsiyan tao kasating autekida inimarot sabnar na naman itong sabnar aramat yet sabnar pinikukusunod ko kaya sa nebang kupot Sesento ulangan at yung yan tanging tapo na yun so kapag kupuray sesento kan karoon sa kupura ang super ay net may patuon sa karikita pa ang kupura kumukot na may karoon Kalanganan Senator ko Melon Juan Paronet Car pwede Lolo kaya kaya katlamotay do ipan po na siya Chief Clerk Senator Atkin Abram, Senator Kikuabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Spencer A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Pecherigo L. Iron, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Latora, Senator Kenny L. Lapen, Senator Edgar W. Licanet, Senator Stanley Tesco Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Shelvin C. Net, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitro I. Simina, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Chancel mag-try quorum kaya may tuwaman o try ka katla na sa bumatay Uyakpur. Muna tayo ba ang katla? Mag-try ba yung kulian tayo tiyo uya sa bumatay sa karatan kapto. Mailad sa karan misik o kapto nilap. Ang kupuran na nilap. Kaya po niyo wawlap. Ang kupuran narok syoko. Wawlap ang kupuran ni syoko. Wawlap ko sa bulmalikan ko. Nanalang ko ng kadyo ko. Wawtoro ang nabalat kayo kibaling siya. Homotso government. National, state, local, on the Cabinet Pohnpei, Honorable Joseph, on the Karyaon Cabinet, Honorable Mofit, on the Siyong Kapung Nabalat, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy Siyong Kapung Nabalat. As accepted, itingal wow, o Vice Speaker Abram, Floor Leader Latore, o Honorable Senator Kadkadaur. Paun kiyo kasi umbalik lang sa Amorokan, o Loisokan, Sorisokan. So masakan o lang way, Kasumbal no uya uliya panaramas nan kalari nan Pohnpei chorus nan chamber nan kala ligan kala rakat okay deo pa na nan uya purwat so iban po na sa matay floor leader la torre magun puko ki kalwa uya lamalam kan Kalangan ng kupong speaker mo na ibang batpatwa kung kubura itungal kapeng ang kap melen puli patong kupurakan chorus kapeng hotel pwede kupurmao kupur sabakon kumasangsal wala yung talaga piliw e upan na wasak sa tranot. Speaker ay tungal kay bani wow kung kuburang kak melal warang ang patrong kupurami melal ang kupurang kay mong sabo ko siyo ko likan ko na nalak nang ganyan ko. Melal wasak sa tayo tungal wong kang common speaker wong to vice speaker tungal yung kuwa wong honorable senator kang koros melal minuwang kilang lang sa Morocco ulo iso serviso
long kesampalkan long nuai kesampalkan yang kot patu saksit speaker tatang kom melen men won ki paligan korus nan Pohnpei state government FSM pilluang local government pilmem patang kom melen won ku men Pohnpei korus nakat Pohnpei opil pat mas kitin Pohnpei speaker men sakara ku burmaon mia tailangka kaciyang mahasani journalin don ran Kadkadaur and karya isak tayo uya kupur tororwat antar ya keterisak punawat o supplement kita. Amen. Talangan floor leader sansal kamagit takawait and floor leader oras mautung kamagito masani ay uwa masani show pag kamagita poitak tabang katiyan at masanipe miya masanipe journal and ran Kadkadaur floor leader Speaker talangan ay tungalwaw sa palang kakpatpatuta bang promal speaker man tungalin ki kamelelem Channel wat tuwa na uya wita mesana mau iman patuang nyata kamagat kailang kak recinti masan pau supplement kita channel. Amen. Chancellor Mawar masular masan pe kamagat miyayer kailang recinti supplement kita koros mautung kamagito masani ay uang masani show kamagat paita tay recinti supplement tay wat wala altan channel uk tay supplement kita channel and ran Kadkadaur. Kamu floor leader. Rangan kami speaker ay tungalwaw sa palang putuwa ta bang promal speaker man sakara kuburmaon niya sakara kuburmal dahil lang kakrop sabal matay kalantar o katiyang ba na itam ng paysa kuwano yung misilin business yung sa unraturo pagkarya man Chancellor mga kamagit mamiya o pwede miya utupan kamagitok tayo katkatiyar po ng paysa kuwano yung retoro o ipan po na sa floor leader latore. Kailangan ng kuprom speaker ay tungal sa karon wow sa palang patpatuto bang prakan speaker man sa karon kuburmaon niya melel ang kaksansal mo na ipan patuyong at kumagit kaksansal mo niya tatok ko sampal ko matel sa apaliala nan uya kuburturor wat sorry man nuwaw karkarak sa karon kuburmaon niya tayo lang kakarayray la sa bulmatel uya kuburturor wat tayo lang kapatayong ran limaw na panititi ni April isok limaw yung niya silungwit pangwat ng pagkarya man. Kamagitin sa bulmatay floor leader karayray lang sa bulmatay uya kupur toror wat and rayray ki ran kapatayang ran limaw sama miya o anititi next week niya sil April isok limaw koros mautong kamagit masa niya uwang masa ni so kamagit paitar Kamela mesrana na pen masan be nituan floor leader kasaletar karapen karayray lawant floor leader Kailangan ng kami speaker man sa karap burmaon niya man kamela talapan ni raturo rapo yung pilmiyaw tapan kalantar ay man sa karap burmaon niya kailang ka web sabal matay kalantar o prong sa palta lang pa no tarap piti yung standing come to report. Amen. Chancellor mga kamagit mamiyayer pwede miya utupan kamagitok tayo sa palta la ruk tayo katkat panor tarap piti yung standing come to report o ikan po na sa chief clerk Standing into report number 70 Mr. Silu Langi Kakuno Napit the Committee Legislature Bill number Silbigay Sekretarial Langi Saklimau LB1 sang Somi Gumitin Land tayo nang katiyanan masan na ba ikan po na sa chairman Edgar Talaga ng kuburomi. Nimbit yang pateng sa mumuna sineng kasong-kasong akong kalalagyan nilang kung siya ko ito ko sa marlikan ko nalalang ko ulikan ko di sa labalapkan ng paliansiyag umuto government o Pohnpei kor layang pato kagat ng kung kalal o likin kalal Puro daw na maluwad ito maluwang kong komod, wang kipay, wang kiplor. Ito watoro rong lukan ng show. Yang ay chairman kan, vice kan, o yang ay senador kan karot. Bilwon ki sa matay staff kan na yang pateng kita ramo. Kamelalam na. Kal katyang kita sama ada standing committee number report number silibigis kilo lang sa Islamao iya pupurti o sa pamantita. Terus mo chung kamagito masa ni uwa masa ni so kamagit paitar kamu chairman Edgar Kailangan
Standing committee report number silibukit silula risikuno me italong kamutan ko tunay silibukit ijakriyaw lain risiklimau. Essential rantayo sa duya ko rantayo may kabretong sa may kamtilan ang prensek ma cek tapali kamutan ko tunay silibukit ijakriyaw lain risiklimau Pwuhng kan alain neng report may patuan taran tayo. Imat sa uyayaran, maula. Sa patuan alain ni pa na parang. Kailangan Chairman at Carmi. Ito mga sanaban standing committee report, silup ko silisak silu, laban niya riyasak limaw, kamu Senator Edward. Kailangan ko may honorable speaker. Karkarag men pagita ichingol sa karang kay ko ni wow kapeng ng kakachapachen sa bolmumi. Ay chingol wabang ko may honorable speaker. Honorable Vice Speaker, Honorable Floor Leader, Honorable Senators kan staff kan may yang pacha yang wiya kupurin na isang Honorable Speaker ni karkara kimen sagara kupurkan kupur mau tapi jalan kagan tu cingti masan kan stanton kamu terport. Kita kisah sidu dah benda risa pono. Pasulaw mga sanaban standing committee report, silup ko silisak silu, laban niya riyasak limaw, sansal manier, kamagit kailan natin ito masan. Ito karos mautong kamagit ang masan ni Pwuhng, masan ni So, kamagit pa ita, tayo tingtier, masan na standing committee report, silup ko silisak silu, laban niya riyasak limaw. Karos mautong tayo sa bulman kita report what, masan ni Pwuhng, masan ni So, kamagit pa ita, rok tayo sa bulman kita, standing committee report, silup ko silisak silu, laban niya riyasak limaw. Niya report man, Salam. pasular ay ban po na si floor leader Lator. Kailangan speaker tinggal wow sa pa lang kakpat badwata bang prong kat kasampal wat speaker man sa karo kuburmaon niya tayo lang kakrop sa balmatay kalantar o kutiyang po na item ng basic tayo yung pil kalantar. Saan siya nang mau, kamagit na biyak tayo lang katiyang po nempe aisak tayo si Phil Calendar. Wag yan, miya utupan kamagutok tayo katiyang po nempe aisak tayo. O moniban po na si Chief Clerk and po na si Mas Senator Edward. Kailangan ng pumi honorable speaker kakatiplay kaya sa pala tingol sa karon. Wow. O pachuan ay privilege. Honorable speaker o honorable senators ko wajin kupureya po yan kakin tingolan giyan sumaw. O pachuan kapeseng bang pumi honorable speaker o honorable senators kan kailan kakin to nese kachito pachuton mayor ng kolonya town. Honorable Speaker, kung kupura yung kakachipleo, yan kakan kasaleta sa Bulman Mayor, mabilyangi amen chief kay Wantolin Wali. Yan kakan kachki yung laulo-kulo. Kailangan ng kupromo yung Honorable Speaker. Kailangan Senator Edward, pwede yung ulian kay Piero po na si Honorable Mayor Pisa o Mr. Wali Mayang Patyang Tayo. Kailangan ng kuprama o loko, pwede yung makakiyang patyang, uyak purun rani. We had a point of privilege, machular ay po na si Chief Clerk. Legislature Bill number silibukit sa Kriyaw lain rin sa Kimau Legislature Draft 2. A bill for an act amending the Pohnpei Code by adding a new Title 23 and a new Chapter 1 therein to establish a Pohnpei Senior Citizen Center, amending Chapter 11 of Title 42 of Pohnpei Code to designate a site therefore and for other purposes ang ni Kriyaw Kimsuklang Atawat. Dahil ang kakatiyan ang masinabay, paan po na si Chairman at Clerk. Saan siya lang mga kamagut mamiya, karos mautong kamagut ang masaniyay. Uwa masaniyay siyo, pwede yay, pwede tayo bang katiyanan, masinabay. Kung may kupuruin po na si mga committee shop, Mayor Chairman Edgar. Samantala kamutan ko silibukit sa Kriyaw risiklimau may italong tagtakiyo. Dahil kakan kamanala. Kalian sa piyo, imuyo patukawan. May patro opposite namin. Patro ang kamelala
imbuat mabangko yang medikai labakan Pohnpei ay natang kayo rabangketin kaping pong design senador ka kameleleme jote me ral toto dan medikai labakan mer katpatunan wekan me jote arewatan koutan kolonial dari marabang ke kota kolonial kota tong timo abang sewa seta areka balu di patong kameleleme Ralakan membiye arewatan kouton maaf membiye arewatan kouton amel ralakan mesote aragakan patolakan kamal wasau o akarata akaparai o pralang nan olarai do nyacung bersila ini patowan kamelema seneng kama ya kamanata minggusunet porque ranguyaki wasan kouton wasan kamal nyacung merem dari kolonia akaiten abang perdapat ma ewan show tercerita wasam laut sang wasau adanya kemanala ancuat ipadung kam segera ket dalam kubure dari kailau kabar dari tapa konono ko na pan setong ke wasawat niancukan marabang ke lenang koloni essential kesempatan wasakiset abang kiang rail rengkakan Pwuhng sejarah kan nani mo orai ka wa soda abang sola ka sangat orang bangkakan sola tu penuh yata expensive o accession service in government ka bangkakan sewa sera ni ang sumber katawasa dalam anjon ralen ni rai munchompong rakak kalagala rai ni rai security imat may patawan sakar kita ibang tagi yang ay mentorin komisi lanten taksyan saway Kailangan Chairman Edgar mamawar ay po ng Vice Chairman Simon. Alangan kuburami baik honorable speaker imen yang yaitu sekretaran wow tapos yan siya ay pagi kampating ko proprikat ko na yang itu sekretaran captain wow kasam patrol sa bumami sa selenin lang may isang rawat nan malwat at kayo ko nang may isang kapurawat yung tawag ito ng sekretaran wapan promi honorable speaker Lord Eater pinmenuwang lang kusukos kasumpalakan ay sa hotel Pohnpei sarawin at patrol kaya we are trawa legislature kaysa sa one way Pohnpei ay pinmenuwang honorable senator ng Koros Pohnpei mayor ng Polinya town at sunwal na patrol o sa batay staff speaker imen yang akis patuan miyakot puntak utung masa ng isunalay mo nung ito mag-chairman ng committee sab. Essential concern kan memiyo nintuan wat kayo oro buat nagpatulong ay siyang kasamalat. Apo yung kakasalita tama utang committee sa usongan pagkitang kupuran kati and legislature kaysa gil. Katailan ka kung kitalang Pwuhng consider when Pohnpei diya tayo pagka title research lukap o chapter lukap kung tayo kawata Pohnpei Senior Citizen Center yung o kasi uto kita ilang ka kung tala title tayo sa Priyaw chapter isa kyo kung tayo ilang ka itiyata wasakis pero i-wasakisid bimen kapatayang masa na ito kong chairman ang kak sa isal ang sawat o sinadwat inangi puya ki iray milukay lapkan iyara tagi kwatsang nan witokan kwat na Pohnpei sa isal men nan istuwakan wasang kutkan kami kepatuan interior employees only habis itu wasang biya po Israel medical lapakan bukat tongkat physical security dapat wasang security rakot ya mana na kami inangi wasang kisit ang kakuyaray wasang kamal pot osong nananti kan merahan tungalir kita sa parlimen kita imen en saisal me main ende mokiti sap me
kakuya ko to imap. And sa isa namang ng question na duwat ako saya designate a site. Dami matmataw miya rin committee ng pagpapag legislature na patpato opposite namiki magtailan ka designate as a site. Ari, miyo kupurmaw sila sa okay member me kasalita ananin totokin senior citizen makit life skills, livelihood skills. Committee siya Pwuhng na irobo anan ew ay so na site pangkakirang tamagak apalisang anan tuwa mo o kawit to sang option social services dahil tangkot yang o pilkak o kita lawasak siya o apali anan kap na tamparan ang sawot melel speaker o Kadkadaur legislature papalpan wasam na iray melikay lapagat kakotto o kamal sa takyo mga narayta purpasong siya ng kolonya o sa pali sa baray wekan ani arala bimimimpat kiyang ugutung nasa na ito ang German stolen kailangan ka mo speaker Senator Simon Mamawa, Senator Louie. Kailangan ba yung speaker? Muna ipan yung patyo ay mentaki ay chungal sakratan wawan patyo yung sapul mo muna patyo ermin lang kapureto nan malwich ay chungal sakratan wow pang kupuro mo elel wawan ki vice speaker floor leader honorable members ko patyo yung honorable mayor and colonia may yung patyo yung kacay may isang wacho councilman wali o sa pulmachay staff kan may ang pacho ang procengan kan o Israel kan may pepe yan sa pulmachay men kapese inanaisan sa lay chung aluchuch o ira kasampal yung chairman committee sa kapitulong mo filme sansal ang kachay ramot epilelera ay so magsayan na pali belel puin kasampalwat o ipil ay chungal sa karatan kapung po kaya chay ba kasi ni reality masakis ma raibangkan kap open imen pacuan ka wait to so pacuan and provision masakis ma dia provision maka ma nakapali puin senior citizen sulaban to tong wasak sa jaban kopurpurtong public land maba so chokone ang antigyang pachenga men pachuan kawit Senator Edward. Kailangan ko may honorable speaker kaya sa bali tungkol sa karon wow honorable speaker kung pray men pachuan yung motion dahil ang gagawin ng dito masen ben LP silipki sa kriyaw le mangyari sa klimaw LP2 pagkaryaman Muna ipan po na sa kamagit may mayor o miya utpe. Makupurin po na sa mga vice chairman, the chairman o kalalabak masansalasan Senator Louie. Kailangan ng gawin honorable speaker ko sa palit ng sa karatan mo speaker shorter men kantang kamagriyo mamiyahirap ikasumpal ki kalatan ni Sandren Senator Louie Minan patuwan siya ko karya Imen essential long Kadkadaur mer dapat man ki concern common plus yung mer concern ki tuwan ay paduwan ng kapwan kahit dit siya po mo siya kami tunga kawit ng tagpuan na stage imo yung may patpatuwa siya para imo essential mer ay patpatuwa siya government facility yung yun sito siya patpatuwa na yun may pawid at ang imo marapay sila na po may ayawasan laut na tirog ta makakapali ananti kan masan paportar nan payon masan pan kusendet wadan kotyong nan patwat kayo harapan pagita promisisyo patulang o santua sa sudarda isto kami landan me kailangan na masali magtisa o imon magtail na masali kam tikaw kawit legislature kupurwala po tayo nagkakosendet diyong ang kawiyawasan kamalang yurain mida kayo na ipaduan magpurmaw tutong niyo puwagi yan siyo utan anana and niya kapalpan binwat ang sawat ng kolonya nagkaratay men luwaw speaker utrong
o patrol kamagut na biyo sang Senator Edward o pagkintay ng tigdimatin o kapyanan siya. Sirar masan ba sansan makamagati yung mayor tayo ng ritungtin masan ba kamutaan ko sunet silip kaysa kriyaw lipaner kaysa klimaw LT1 koros mautong kamagata masan iyay uwo masan iso kamagat po ita tayo ritungtin masan ba pagkaya tayo bang katiyan ang kriyaw kayo sa klan watawad tayo bang usus ng mail o iban po na sa chief clerk Senator Abram, Senator Abis, Senator Archie, Hey. Senator Carl, Hey, bye. Senator Edgar, Okay. Senator Edmund, Senator Edward, Patuan utu. Senator Edwin, Senator La Torre, Hey. Senator Leben, Amen. Senator Liganet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Simon, Hey. Senator Simna, Amen. Senator Simram, Mr. Speaker. ay kailangan insan lang way sabul matay rusus metoko kamutan ko sunat siluk kay sa kriyaw lebenyar kay sa klimaw LT2 usus asak 2A o sa Pwuhng ranmot tay kamanala kamutan ko sunat masyadar kamutan ko sunat pan pil calendar ay pan po na siya sabul matay floor leader la tora Privilege my Mr. Speaker. Senator Carl Kailangan my Mr. Speaker bagi iban tungal hindi aso mau. Amuwi tungal sa karang kapung kay bunuwawan pa dyan sa umunod patuyan din lang. Tungal wala pa ang kunong my Mr. Speaker wan kumelel Vice Speaker wan ke floor leader. Tungal wow toror pa ang kuburan. Iso nalay mo Chairman Edgar. Tukan ko George Senator Michael. Nasa Pwuhng Senator Edwin. Nana Pasokes, Chairman R2, yung alwa umelel bang kupuran kambakapayan or Senator Pahrek. May Mr. Speaker, ito nga rin kaya sa umawad ni Wow Karakarak. Kamakit malwad, nagtagtag. Yan kak, utro kamotang ko sa net. Kapuki silisa kwalu, laban niya rin sa kuno. Raymond. Chancellor mo kamagit Chancellor sang Chairman Carl Paros mo itong kamagut masan iyay uwo masan iso kamagit paitar kamutang ko sunod papis di sa kwalo labi niya rin sa kuno utroyer sang committee shop o patpatoyer pan kupukan kaya nagka-place ipan po na sa floor leader latora Ang kong speaker ay tungal wow sa palang kakpatpatota bang prong katuwat speaker man sa karo kuburmaon niya dahil lang kakan place kung matang ko sinit ng papap ko sili sa kwalim gabang na rin sa kuno ang sa pagmatay pil kalantar ang rano. Kaya man. Chancellor mo ako kamagut mamia pagi amia utupan kamagut o koros mo utong kamagut o masan iyay uwo masan iso pagi kamagut ya poita ay man patrawan tayo place kamutang ko sunod si tapos di sa kwalo labi niya rin sa kuno pan sa pagmatay pil calendar in Ranwood. Makoros placer ay pan po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number 5 Silisa Kualula and sa Puno Bill for Act amending Chapter 9 of Title 42 of Pohnpei Code by adding a new Section 9-101.30 pertaining to dredging and landfill for a boat channel in Alocap, Maclanim, and for other purposes. Ang liwatawat kayo. Kaya nang kakatiyan ang masin na pa, ipan po na sa floor leader, la tora.
Yang speaker ay cungul sa praling kakpat patota bang kurang katuat speaker man sa korok burmaon niyo kailang kakpat yung masani pamutang ko sunod pa ako sili sa kwali lamla rin sa kuno o kamanala o tawat kayo ko palang kamti. Chance lang mo kamagot yan floor leader latora koros mo utong kamaguto masani ay uong masani show pag kamagot ya poita miya masani ba paan po na suma introducer Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker to iban kurang tungalin yang semua. May Mr. Speaker, eu tatau kesampal mengkaitkan apali itu wana tahu ya ulia penaramas mepatoyer bangku pelajar. Makin pit ananin penene ananin kausan. Kamaulakan niakan makit itu wan ruasan kausan net. Kapalapor miya mekin sawase kirtan tayen way niya kan apali ananin kausan ananin penini. Kamatang ko sanad may patubang ko tayo may sangaramot may Mr. Speaker. Tagpag malwot yan kak sabon man ko kupurmao o kamanada kamatang ko sanad wat napahan mo itata pasakis pelian sapu yu me patro alokap madilnim penene me nin leman kitungalen kuasau engkak muy yang ren kak auteta ni aror me patro wasau oni an sowote oreta tau me arai tungal port o warape kak tatangku. Mr. Speaker, ikamelele me sangan nananwad niya kendala to legislature dagan kasampal ko. Weki akan patuoto mintuan pek makan patuosang penene patuosang kausang. Apu ya bentatau pukat weki kasampalan kolokol tantar kapagkapangkan o bilmelel kolokol sap and kakapul mau permit kun apali wasao ikamelala me tatawad niya pan mukit apan wiya tatawag mau yu apo gumet may Mr. Speaker nuwawo karakarak imen pagipan kuburan malwat makupur mga pan niya agkailan kak ketiyang nan watawat kayu o maban po ita akak and kak kupubutong kami ginsap pero rop nay and kak miyo kaya paliata anan kasambalwot kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl miya masan ban komutan ko sunod masalar chancel me nakomun Senator Edward masalar chancel nagkamugito ko Thailand kagan retengiti o sabulman kita ang watawat kayo o kabralang sabulmatay kamitiyan siya. Koros mo utong kamaguto masani yay uwang masani so kamagut poita tayo ritungitiyan masani ban kamutang ko sunod kapakisili sa kwalu laban yari sa kuno. Koros mo utong tayo ng kamanatan ng watawat kayo o kabrolang sa bulmatay kamitiyan siya puran kakropot mon karya o kem saklan watawat masani yay uwang masani so kamagut poita o tayo kamanalar kamutang ko sunod watawat kayo upang kabrolan sa Military Committee and SAP. Kamu floor leader, Kadkadaur. Kalangan speaker man nuaw o nil florong Senator Simon. Senator Latore, the floor leader Latore, nil florong Senator Simon. Kalangan kamu speaker, kalangan kamu floor leader. Speaker, katuwang kasapal ay tumalwaw. Nuwaw kakarat. Dengan patuan wiyata kamu kediyo saya nagkakaprotosan ng kamitiyan sa kamutang kusyondet ng Boptap Risa Puno sa pilihan Risa Puno pagkaryaman Chancel mo kamagut yung mayor o miya utpan kamagito imen patuan kamkupurak tayo kamal na finansyo. So kita jalan kembali
O muna tayo kumaldi, tayo utroyer kamutang ko sunod papkriya sa kuno, labinya riya sa kuno, o ipan po na sa floor leader. Nanganang ko po ang speaker ay tsungal sa balang kakpat baturo. Pangpurang katuwat speaker man. Kapingki, kawit pa naman yanan matalang kamalo. Kung katung kuburo yung kakpatawan place. Kung matang ko sunod papkriya sa kuno, labinya riya sa kuno. Ang sabay matay kalantan ran. Kaya man. Chan sa lang mga magkamagit, miyaya, romiya, utupan kamagito, karos mautong kamagito, masaniyay. Uwa masani show, kamagit paitar, o iman patawan, Thailand place, kamutang ko sunod papkriya sa kuno. Labinya riya sa kuno, pansabay matay bill calendar. Floor leader. Wala nang kami speaker tsungal sa balang tutuwa tabang purakan speaker may sakara kupurmaon niya. Dahil lang kakrop sabay matay kalantar katalamban. Item ng baysa kayo, standing come to report. Kaya man. Chan sa lang mga kawaitan floor leader, pwede kami utupan kamagitok tayo sa paltara, pan harder of the day, standing come to report, ibambler po na sa floor leader. Wala nga speaker tsungal ang tutuwa ito. Speaker may sakara kupurmaon niya dahil ang kakan place, standing come to report, number silip kasilisak limaw, labilang riyo sa kuno ng sabay matay kalantan rano. Kaya man. Karos mo itong kamagito, masaniyay, uwang masanisyo, pag kamagito paita, ay man patawan Thailand place, standing kami to report, silip kasilisak limaw, labinya riyo sa kuno, pansabay matay, standing kami to report and runwood. Makaros placer, ay pan po na sa chief clerk. Standing committee report number Silibgi Silisa Kumala and Risa Kwanu Mepit. Legislature resolution number of Kilmisak Line Risa Kwanu Sang Sound William Tin Finance. Kalangan, dalang kakatianan masinubak magpuro po yung policy supplementary committee and finance, Madam Chairman Carl. Kailangan may Mrs. Speaker. May Mrs. Speaker, ito nga luwaw sa bal, bangko pura mo yun, bangko pura kan koro. Si Pata sa mga kami din mo ni may Mrs. Speaker, nuwaw karakarak. Kamagat maluwat siya rin ka, kuya ko puro ti standing kami to report, sila po kisilisak limaw, laban niyari sa kunaw. Kaya man. Chan sa lang mga kamagitan Chairman, Karos mo itong kamagito, masaniyay, uwang masanisyo, pag kamagito paitak, tabang katianan masinubak, magpuruin po na sa mga Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, standing kami to report, sila po kisilisak limaw, laban niyari sa kunaw. Itan ka mo daan pagpag the resolution o pagkilimaysak laban niyari sa kunaw. Tatawag yun, makawait patutong maluwad ng duwan, Governor Communication, limaw kisilisak tayo laban niyari sa limaw. Nan, sa unman kami na, men KPS, kawait maluwad ang kak, sa patata, when money yun in tuwan we have to talk na maluwat sa punamanti ang kakayata sa matay patit ceiling wiki ananin money yun sansal maluwat patiyang executive nanantiyang tatok kasambal yuan po ita na panapali 401k the retirement plan, pension plan, and the right on the Tongan and Pohnpei state government. Patatawag din kakchap tamay Mr. Speaker, one morning may pantrapiyata, patpatan one talas silop silinan lumakit, 335,000. Dari nansaman kami na men kapesya kawait patit sili kan kak patogita wow silop silinan limakit pumunuan kak uyalak sen sa matay teten tato ko apali chapiata tato kasampalwat. Mr. Speaker, sama committee pato yang nan karong-rong kati yang nan karong-rong bagi iso o ewan sa matay tarak-tarang kampan mo ni nan kawit pa na kan essential me when morning me maluwat kak apali yang nan sa matay ceiling tapatet ceiling pwede atit mo yaw yang tiyan mo ni riyakit riyasak silu epat pa no 1 million riyaw 0.5 sama nan kento kan mamiya pwede
interest in nagnanggan sa matay government bil sabon manki o kawit pen mono yang patronan atidan tiyan mono riyagat riyasak silu essential me one mono mak kakmiye into one ken do padpado no one tala million riyaw point issue apogi apol kanine makonangan miya ang mono bukat puki anan kan malwat kamerelem konangan wiyaw enapol induan kanen chete kasambalwat ba nene yang tatangkan maban suwasemen Pohnpei melel kirtan payen we atatakan legislature maban apali siling wat enapali ache anan karwaru mapatumotai ay makareta sama kamati moni ewang sama tay terang kampan moni o kawit malwat and kayata sama tay budget ceiling nuwan tala 11 million duwew and nakuyaw tatak choror tatakwad and kakapal ni kanay wiki essential me aditin tiyan mo na riyasak tayo riyasak limaw sa ikong tumagit kasantin malwat ang Apple ben mo ni mabil pangkin pato lang local government ka angkin kak yang aki sangan mo ni metep tuwa temat Mr. Speaker nan sepuldan sa matay budget ceiling mabaan magit apaan ukitala dami sansal nan budget ceiling na miya ranmut sansal nan sa matay budget ceiling nuwi tatok sang nan general fund million isa kisu tuwalop isinan isukit riyop kari isa kayo 17,977,221 o po ke mono wate pan makit apano tuyala million isa kwalu talop kanan isukit riyop kari isa kayo 18,447,221 niya ban kapat yang moni kan koros mo yang ako monin kampak at matay siling ban padosang million one isa kriyaw one lop walinan riyakit one of pa isa kwalu 62,682,648 o patatang million one isa kriyaw tuwa lop silinan riyakit one of pa isa kwalu 62,932,468 kami din mo na kapangki upurmawan malwat Mr. Speaker rong kanen cecen way bukat mesantinan sa matay budget ng riyakit sa kuno pwede sansal malwat nanti yang nek cecen bukat pwede napali pwede nantuan tutok apali project ananinal ananin perwatangan masalah sekretan payen way ananin kalikan makin yang sabi siyang way pakunin Pohnpei na yang akin naman wani small business o palitikan eri kupukupuran mono bukat niya panapol niya so Legislature pan sa pali pasanapen duwan mono bukat anpil kalaw dela katela pela sabi sin government on its way Mr. Speaker, entansal pangkuprakan kawait pen sa matay silingan daut pila 11 million uya kawait yum sa matay taraktarin temban moni piliyang uchung KU kailan kaktabiyatar sa matay program in 401k the pension plan mabana pali tuntutokan and Pohnpei state government niya sa wote niya moni kay mamalwat kamanata when sa wote men Pohnpei up laps ay mele yang patotasan silop sama patatang 11 million jadi later ang bilkukuran sangan moni matuwate moni maban malwat kamanata na pali puy pantin right sa school in COMK moni yon niya kamanamanta puy kaya sa tumukit laps o miya moni kay mamalwat ka manata ang tataw kasambal kay malap ay mono pagkat tatataw pagkat mabano tapwal mintuan paisangan silop sinan numakit
Mapan Pahrek o wiyata tala 11 million. Iyagala may Mr. Speaker ikawitwad masamukap yung money. Ko panay o sakasakara malwat burmawan pag miyok tayo sa burman kita sa tawag kasambalwat. Kalangan may Mr. Speaker. Senator Ned. Kalanan kami speaker. Monay pan patoa. Iman patoan pa kita may tunggal sakaran. Wow kapatapat. Patang sakaran kay puniya wow mapatoya nilang. Nanwasan wala naman may tunggal sakaran wow lapan ko para mo yung speaker. 1 speaker, floor leader. Wow, iman patuan piligi honorable senators chorus. Pohn ki railgan me patunan gallery. O railgan me pepean men kapesekan peran mangi pat patuan uyalamen wilia parailgan nan puinin ko kusenet ki ceke. Iremek so pai Pwuhng ko kusanet kay Sagawan set me ye standing kami the report silipukil silisak lema lepenial research wano kawewe nay isituk uya sang permanent committee and mone eri nuwamen badrowan sagara Pwuhng ko kusanet kay Sagaw mayanta wadaw ya laman ranwat kita ilan return to masan pe o sapil man kita standing kami ke report wet. Kariya man. Masular masan pe standing kami ke report silipis sa klimaw lebih hari sa kono kansal makamagat yung may tayo ng masan. Oras mo utong kamagat masan ni Pwuhng masan iso kamagat paita tayo ng masan. Harus mengujung standing kami terobot silipis di sa klimaw lebih hari sa kono sansa pematai kami kian moni masa ni Pwuhng masa ni so kamagat paita rok tayo sa bulman kita standing kami terobot silipis di sa klimaw lebih hari sa kono. Masalah report pan sa bulman standing kami terobot evan tuan sa floor leader. Rangan speaker tungal sa palang kakpat patoto bang kurang katuat speaker mencakar kuburmaon niya sa ilang kakrop sa pagmatay kalantar o katiyang tuon item ng paisak 5 yung resolution kalantar. Kaya man. Dan sa mo kamagat yung ngayon ang katiyang tuon ng paisak 5 yung resolution kalantar. Dahil kansal makamagat yung mayor of Kadkadaur kecil pun resolution calendar. Imen patuan kailan kamal ma dedinansu. Kita kailan kamal dedinansu.
Kamadan pagpag the resolution of Pwuhng le banyari sa Pwuhng LT2. Yaman. Karos mo itong kamuto masani uwa masani show pag kamakita paitak tayo bang katiyanan masani pe. Chairman, Kailangan may Mr. Speaker, itong alwasabal Bangko Romeo, Bangko Program Pahrek. Resolution sa kamadan pagpag of Pwuhng le banyari sa Pwuhng induan maluwat kupurala standing ang report sila bukis bisa lima le banyari sa Pwuhng kawait maluwat ang kak kamanata wandala 11,500,000 kung kakayata sa matay puatit sili ibayakan mapanapali yung masansal na standing committee report ananin sa matay 401k o pesa nga kan panapali ananin malwat nanew kusan na choro ang siling yung masansal med may Mr. Speaker men nuwaw karakarak kabese ito maban miya floor amendment po kainan laan ng bekan rinan masin ben tatawag siya and bilkak muy tapos ben floor amendment and kak muy ang kawit ben resolution wo di masansal malwat ka manala na standing of the report silip kusli sa limaw labi niyari sa Pwuhng kalangan may Mr. Speaker kailangan Chairman kamera na magkamagatiyo mo ang floor amendment kapkiye uli banyari sa Pwuhng miya karyaman pang kamagatiyo. Yaman. Sansal makaryaman yayer karos mo itong kamagatiyo masani uwa masani show kung kamagatiyo paita miya masani ba? Kailangan may Mr. Speaker floor amendment number papukiye uli banyari sa Pwuhng doon ay padungan pangkay na nila kapat ng uyang 11 million pan pateng o kalaw dala sa matay patit siling niyaralap PHO line ay sa tuwaw o PHO line ay sa limaw nembe mpato timo pampato sang o kupumbungla nembe mpato di patuan million one ay sa kriyaw tuwalap silinan riyakit puno pukut pa sa kwalo 62,932,648 aniyaralap may pero ikaway ruwat mamiya Kailangan Chairman pagkawa open floor amendment miya ito masani ba? Kamu Senator Ned? Alanin kamu speaker kaysa balay tungal sa karanwa yung patroan uyata ka mungkin tali ang ruteng timasan pen floor amendment Yaman. papukiye 11 yal sa Pwuhng Sansal mo kamaguto karos mo itong kamaguto masani uwang masani show kamagat paita karos mo itong floor amendment kapkiye uli banyari sa Pwuhng masani uwang masani show kamagat paita roktay sa bulman kita floor amendment kapkiye uli banyari sa Pwuhng Tebang katlanan usus pen LR number abukilimaysak uli banyari sa Pwuhng uiban po na sa chairman ang kakuyak kamakit kailan katlanan kailangan may Mr. Speaker kabang ko kupurmahon malwat kita tawag kakapwel ranwat pero pwede kamat may Mr. Speaker nuwaw karakara kay kamakit malwat kailan katiyang nanusus and kamanamantan resolution of Pwuhng na banyari sa Pwuhng Yaman. Sansal mo kawait mamiya karos mo utong kamaguto masani uwang masani show kamagut paita tayo tungi tiyero pang katiyan na nusus penalar ng abukilimaysak labanyal sa Pwuhng pagkiya miya amendment sa bulmatay rule may required obligation panselti o LR ng abukilimaysak labanyal sa Pwuhng LT1 uyalar LR abukilimaysak labanyal sa Pwuhng LT2 karos mo utong kamutan resolution what kawatan hindi mapalimahon kailangan ng Honorable Senator ko sansal masawal matay lusus matoko LR abukilimaysak labanyari sa Pwuhng LT2 sus isa kwaluway o karos utungata sa tumawang kamumatahan resolution what Masalar resolution
Kamutan resolution calendar ay pampleo po na sa supplementary floor leader. Kailangan ng kupo ng speaker tungalwaw sa palang kakpatpatuwa bang pangkatuwat speaker man sa korok burma mo taylang kakrop sa supplementary calendar o prong sa paldalang pa ang standing committee report di item number 11. Karya man. Kamagut yung mayor o pwede yung mayor utupan kamagut o try sa paltala pa ang supplementary standing committee report o ibang po na sa floor leader. Kailangan speaker tungalwaw sa palang kaktutuwa speaker man sa korok burma mo taylang kak place standing committee report ng pasilip ko si Disa Kuno labinaryo sa Kuno ng supplementary calendar rano. Karya man. Chansal magkamagut mayor o pwede yung mayor utupan kamagut o ayman patrol ang try and place standing committee report silip ko si Disa Kuno labinaryo sa Kuno pa ang supplementary standing committee report and Ranwood. Makoros place here ay pang po na sa chief clerk. Standing committee report number Silibji Silisa Kono line Silisa Kono mepet Legislature bill number Babki Silisa Gisu line Silisa Kono sang Subcommittee Committee Finance. Kailangan siya ng kakatiyan ang masa na ba ay pang po na sa supplementary chairman and mayor Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa balbang kupuro mo yung pangkupurakan koros. Beliau bahasa sama kami di moni yo nuwa kara-kara kamakut malwat ya nga kuya kupurus standing committee report silupusli sa Kuno labinaryo sa Kuno. Duman. Chan sila mga kawitin chairman karos mo itong kamagut o masa ni Yay. Pwuhng masa ni So. Kamagut yung paper kaya bang katiyan ang masa na ba. Yung po na sa mga chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa balbang kupuro mo yung pangkupurakan koros. Standing committee report silupusli sa Kuno labinaryo sa Kuno witan kamutang ko sa nagpapusli sa Gisu labinaryo sa Kuno may kawid pamiya sang kabina ang malwat. Sansal may Speaker nan tatangkan niya me eleda sa makamatin moni nanti yang apali tatawat nuwan matang koros. Moni ban pato yang nan report di men KPC ira kasambal magtay kat yang dale mele tatakot ya pul ban pura mai me sangrang ni mas vi sa Gisu mai Speaker kabina kamanada emergency declaration the constitutional emergency declaration pwede kawal me Pohnpei chobay ang wasan ki me pato tagati ni April leo resolution legislature katiyang nan petiak pen constitutional emergency declaration wo o pwede katiyak tagan legislature kamanada resolution of kupay sa tuwa le banyaro sa Kuno patuwan sang men and executive declaration. Ranwood may Mr. Speaker essential legislature patiyang kabina o kamelele me pulpen wasang kita na mukit ni wan karwar koros. Tukson tatak choter kabina sabon man ko po ang kakapali nuya pen tatak maban matang of kaiten constitutional emergency declaration. Ranwood tatak may patupang kuramail kawait tor wan moni may pananan kamanaman taan mono bukat pan may dang kabinan kakawang PTA yo palikan na paliwasan kit kurang kak padoyang kadiyang nantatawakan kamawi ala wasan kit makosan natakan bantatag malwat kamanalar ang moni may Mr. Speaker wan moni me kawait tamiya padpanon wan tala palop nen kit 411,000 o kawait kan namiya ang sa makamatin moni nan mono bukat asito manguya moni kap manguya moni makamanaman ng executive ninduan na rail checker aray tungal patit o negatier mono bukat nuwi numomwat tala lemanen ban padosang nan sabon man kabina patit pan all others isangan momode tala wanagit ban padosang option R&D tala walinan ban padosang nan moni yu legislator kin Kadkadaur nan par koros when apali anan field trip kamukut pen show bang tegan likikan iman kabadayang kupurawat numoni ta bang mo ket Ranwood sama kami din moni ban kadiyang patoyang nanew tatak muran Ranwood pan KAPWARESOU replenish monuwat dan sal tailap ta kamanata resolution yu mapakata sa matay sin putatak wadan magit ay man chakar
Israel kan me ulul yan takan lagi kan dan ka kutunga ta takut pwe dan ka mokit demo me sansa cala lop pa padosang nan moni mo malwot kamanataran kuyak kamagal ben chuka kan me kaitan samatay lalap kabil Pohnpei Padang met wantala lop isinan libagid mo malwot kamanatar dan ka padalang PTA o apali wasan kid kapat penen mo bukat yeme uya datala talok nen kit the 411,000 my Mr. Speaker imen tagara malwat kupurmawan miya o apul ban tatago dan kak miya ranwat ko kita ta karwaru me anana yaran market o ekis magmagad yar ang apul ban wasan kid aniyara my Mr. Speaker tatak wad may kamelala kuya kasampal ay pata sa mga demonyo sa karamalwat kailan ka kamanata report wad o film itan o kataglan mono bukat kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl, Chairman and Moni po kapesi ang report silub ki sili sa kuno libinyari sa kuno mamaw miyete nasa na din Government and Environment and Climate Related Senator Kailangan ng kompromi Mr. Speaker jungal sakratan wow kapacapat patian sa bulmum na chiyang ernin lang melel wow komunan malwat wow kay melel vice speaker wow ko floor leader o jungal wow to kay honorable members karos o yang agi railakan na papayan ko child ang sukset Mr. Speaker kasampal kay report masansala sang kay Chairman Mao Chairman Carl imun nagistap pipurang kabrela ong kupura child ong mabit kasampal ban wasan kasela kit anso yung emergency kabina kachiyang uyata emergency sansal me assignment yu niya kamukot floor motion yu assign yang kamti kapacapat niya kamti yan environment o kamti yan finance ay kamelala may iksen wan tatawa ko me kachay kactoro kachlang lalo o iyo recommendation me palikan me kamti kapacapat Pwuhng me yay paliang option kabina EPA TNI i recommendation mo kayo laut nan kangen karong-karong ko jeje dari ranwat sansa li kabung ki kabina ya katar tito jeje ong maluot ko chailang kakapali pwede euya ira concern you melel sang public ay may min tajang Chairman Carlo kasaletan sukset kalangan ko promi Mr. Speaker Kalangan Chairman R2 pwede sa karatahan kapatapat na sansal sa pamilya niya sa natin ng Vice Speaker Kalangan Speaker jungal sakratan wow kapatapat kung kupura wow ang floor wow ang tempo kabayan na kapal senator kan ang gantan na patyang siya Speaker kayo yung kasiskat kayo jungal ito so standing nga report silibus di sa kuwanaw Lepengan prinsip uno nintuan kawawakan na siyang kadagang at terminal finance. Iman pagmagi siyang patyang kororong alayang itan tapi kawit pen yung mo ni magjail kamanana o ngapulsan sa magjail kamagalin po niyan na kasi sabi maral kawit na tip project mo na kamtikap German merit German kawit ki jail apalita 100,000 euro o potentona na essential na report na iyo mo na natan so siya totoo ko sampal magkel so tayo na so yung puraray ng kawit pen project mo nagat essential kailangan bigyan Chairman Kamaledi ay kailangan may Mr. Speaker ay tungal sa bal bangko pro mo yo bangko pro para si kapung ke kawit mo niya essential may legislature kamanata ko sa negyo makawada account yo Kadkadaur la monikan kin kamana-mana yang PTA o monikan merakin berkata ni tuan tuan kan apol mas bikin kosantin sama dari government dari essential ni anso ma jalan lop maluat kamana ada boran tatang yang kamakale juga kan toni alakan tatau ko mokit o moni ma pali
except when right on the tangan padosan an account no ki moni kan me padodian an account to pwede ya pali puenen on the dog aso te right yang tatangan merapa pali email tanan analysis me yang moni kan me kawe to mi sang kabna essential me moni yo pon Pahrek tatangki ni right tatangki moni kan na pali PTA ang protang kan ri nan kawe kan me mi sang tamatay terang kampan moni nan karono me sama committee moni kat yang lala kawe me moni ya tu ada email patokan isang momo jangan moni yo bila boleh yang PUC essential ni aso makawe tu yang PUC ran padawan to arai tungal estimate ang yakin one moni marakan pali arai tungal ton tatangkan ang kamakalan salakan kwaitan selinial nan arai tungal kawitin patet padawan matala silinan walikit tare malwot kamanata talalop kamera ma eupenan tatag miya tatag me PUC apa pali pilkak yang akhir cukakan me pilkaitan jangan waran naik sama eupenan tatag pani ang monuwad may Mr. Speaker na bitata PTA apon kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman pagkawewa Vice Speaker. Kalangan Speaker kalangan ng Chairman and Finance Workers KPSM kapalir sing kansen chikijik mo polang din Speaker met nagarata pwede penamang support mo Chairman yata kumagot ng katutong kinlasin Chanjala mau kamagat takaway din Vice Speaker masalar masal ben standing come to report silip kisli sa kuno le benyari sa kuno talan rutung tin masin be pagi ami utpan kamaguto koros mautung kamaguto masani ei Pwuhng masani so kamagat paida koros mautung standing come to report silip kisli sa kuno le benyari sa kuno masani ei Pwuhng masani so kamagat paida rokta sa pulman kita standing come to report silip kisli sa kuno le benyari sa simaw sang sa pulman kampiyon mon National report ay bang po sa floor leader. Kalangan Speaker cumalwaw sa bayan patpatoto bang prong katuat Speaker may sakara kuburmaon niya kailang kakrop sa balmatay kalantar katiyan to na itom ng paisak tayo ipil kalantar kaya man Chancellor mga magkamagit miyayer o pwede miya utbe ay men patuan kailang katiyan po ng paisak tayo ipil kalantar o iban po na sa chief clerk. Legislature Bill number KAPWARESOU line sa Pwuhng Legislature Draft 1. A bill for an act amending Stellar number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026, amending Stellar number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026-25, amending 12 PC 2.103 relating to Pohnpei Roadway Fund and for other purposes. Only what kayo. Kalangan kailang kakatiyan ang masin ba ibang po na sa Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko pura mo yo bangko pura kan poros iplew ba sa mga kamagin mo niyo nuwa kara kamagat mo luwa talang ka kuya ko purti ang watawat kayo ka matang ko sa nagtapos di sa sula banyari sa kuno wal P1 Koros mo utung kamagito masani Pwuhng masani so Pwede kamagito po ito ang katiyan ang masin ba kung may kupruin po na sa mga Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko pura mo yo bangko pura kan poros iplew ba sa mga kamagin mo ni may Mr. Speaker o kapung kiyang malwat po kupur mo amay ang kamanaman dan standing up the report sila sa kuno le banyari sa kuno nakaway there o depan kamatang ko sa nagpapusli sa sula banyari sa kuno wal P1 and chancel me kawit ng ng report niya wukitalar sa matay ko sa natin budget na pali tapol penwasan ki pato pay kriyaw line na isak tuwaw moni malwat ka manadangar PTA nantiyan moni wat tala nen is lop isinan limanan pan pato sang wawo pato tang tala palop nen kit
sa 411,000. O kanenetin monwat wasapan patosang iya pwede reprogram kan mawiyawiyar san ng report silop nenkit pampatosang National Fund o lop pampatosang ng Pave Road Fund. Amira lang may Mr. Speaker ikawit-wit niyong gamutang ko senad may patubang kupuragan. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl pwede kawewe and kamutan ko sunod kasansang kamuyir yeto masa na ba kamuy Senator Ned Kalangan Speaker, wasa pa libaton. Menuyata ka magitala rin ito masan. Masular masa na ba asansal makamugit yung miyak talang rin ito masa na ba pwede yung miyak karyamante pahan po na siya koros mautong kamugit masa ni Yay Pwuhng masa ni So kamugit paita tayo rin ito masa na ba Koros mautong kamutang ko sunod pabukis Lisa Kisula binyagay sa Kono LT1 kailan kamanatan watawat kayo masa ni Hey Pwuhng masa ni So kamugit pa itar o tayo sa bulman gitar kamutang ko sunod wat ni watawat kayo masular kamutang ko sunod pantil kalentara ipampono sa law leader Kalangan speaker ay tungal sa palang kakpatpatuto bangko puran katuot speaker man sa kara kubur maon niya tayo lang kaya rala sa palmatay yung kubur ko sa balingkanwat upruang sa pali malwat is subject to call. Kaliaman. Mula ban po na siya kamagit mamiya. Flora kung kubura po po na siya mga chairman kan mamiya pakair sang chairman kan Senator R2 Kalangan ko promote speaker imin ulianti kamiti kapacapat may kamiti chayan ko sabul mo kamiti nan pamen o wag weekend tayo min pakair ko na sabul mo chay korong-korong yu kasanjiran yawin niyet muriso was pula kayo walat ayunat kalangan Chairman R2 pakair sabul mo mga meeting pula kayo walap Committee on Environment o Climate Relations o pangang uyawiyang Vice Chairman o mental kanin patensya. Korong-korong sa pampit bitata dredging na wiwiyawi palisapon isokes ayun at korosang kakaware Kalangan Chairman R2 mamawara naman po na si Chairman Ned Kalangan kami Speaker, wow sa pal. Imen patrawan sakar kita may sapul mo kami di Russian Mahaban Tupene Committee karong-karong mepit namin ni and ikim sikla namin ni yung Board of Directors in Pohnpei State Healthcare Plan. Murin minute 2 Ranwat Murin session Tansya lang mga pakair sa Chairman and Russian Mau sa bulmatang meeting murintre sa bulmatang session and Ranwood o kangang uyawiyang Vice Chairman o member kanan niyang patyan Chairman Carl Kalangan may Mr. Nisangan momoti patyan itungal Chairman kau o menuwa karak pakair kasampal pwede yabit karong-karong kasampal karong-karongan sa makamtin moni murin sa wasan ranwat murin session sa tawad kasampal pwede assignment yung epis kurelanan committee big resolution katiyamat na Mr. Speaker sa makamtin moni ban pilpatoyan nan karong-karong niyat kulak tuwaw big PTA luka kupurakan koros Opo entong siya may Mr. Speaker miya assignment yung uyawiyang Committee on Health may kamalala may oversight yun kapitata pension plan E401k yung may pension plan dari iman sakara kupurang mo yun kemudian kak ewang itungal chairman mo chairman in committee person mo and kak kuyak san tatago assignment 1 tatago and bato sang eldo bato tong sa makamtin mo ay itungal iran pa kay may Speaker kalangan Chairman Carl Kubromian Sansal o Sansal me koner o nituan tame
from kaway there iban tuwang chairman and net o tatakuan kagan. Assign lang committee in finance, then we have joint assignment on health or finance. Kaya palmawan kagan. We ang pension plan niya. Miyete pa kaya sa chairman kan? Miyete pa kaya sa honorable senator kan? Masalar ay baan po na siya kamagit na miyayar dahil kumal siyang nan uyag puro sa palpana subject to court. Imen katamanda masablo matay special watch karay-ray larong niyasin o muna dahil baan kat pa siyang kaya sa matay uyag puro. Imen katungang senator kan karos o weekend mao o dahil sa palpana niyat o dahil kasoneti makitay pa sa palpana niyara sa niyasin. Chansal में छोटे सेशन नहीं है कोई भी सब्जेक्ट टू कॉल ऐसे ना क्वेश्चन है याद करने से पहले कोरस में उठूं टैलेंट कमाल पिसा ना ये कुछ और सवाल पने सब्जेक्ट टू कॉल मासनी है वो मासनी सो कमोगत पैतार और कलांगन ने ना बोल सेनेटर kan koros सब मटे ये कुछ रहे